bon chawin ni ko pha tuni a hi video phat chom ta har khin pul kin ni chui pham ti le mi tampin jong hin dongin A4C a hi iti le register ki bol admission hoi ti le bol thiam ti chu hin dong jingun hin tuni ai details thima kan setting hin chuma sanga chu kan ha sei pon aji chu ani kho pha no wal ta ja kan sei ji lo hin jong le tuni a hi A4C director pa ka dongin video sponsor jong hi pon na ho ngai lu na zala kain sem hi en 2023 A4C season hi to a hi ki hong hi ta in December day 16 apana chu ong lung ding January second week change hi admission bol ding pha chung ki hong hi in starting le kumja na apana kumja chan ham ti chuin iga he nom ji win chuin seng kating 2023 season a hi kumguma apana chapang kumguma apana kum som le kum li chan hi ichate naw te ho hi chi F4C academy hi admission bol pi theu he F4C Football for Change Academy hin football lam se helowa school kai na jong min ban teng le football pe sa na ding academy yang ya chu ti tabangi ho emi site adinga ju ki khat hi en je chun koi tabangi chate football lungdu ten ten ewang le khang sim sa nom na lai o ma hi le school jong kai sa thei ba te football ong pe sa thei na mun hi ji chun phat ki pe sunga hi admission hin bol kak chal ding en ki team wen he starting le F4C Academy 2022 achievement nei ho ne khat ka hin sei no min AFCAI Association of Football Clubs and Academies in India amaho to go na noya under 13 a participate ga bolvin hiayong chun pathin lung sit in champion under 13 F4C under 13 10 champion hin lawin 343 Sisipur te to go na noya AIFF Golden Baby League kiti under 8 hin under 10 hin under 12 hin changthuma tournament in bol na wajong champion thumin hin kilain abana F4C senior team in Manipur adinga tournament lin PNCC min participate a bolvin participate a bol go waji ki chahilo jayong chun team clubs tampi ki chipna F4C senior team in fair play award title jong hin movin chugo kiu hilovin tournament sungayong chun quarter final chan gei panna la jovin hi chugo kiu hilovin apoimo pen chola dinga cha poimo pen ga seidinga AIFF to go na noya youth league tu tha hin gono amasa pena dingin AIFF in hin gon naw apanaga lawin tichayong chu tu chan gya he progress hoina lai na hi chuta ting le eho emi society sunga ga asai dingin F4C hi national level a champion galama sa pen chuta ting le AIFF youth league nga team participate ga bol ma sa pen jong hi e koi tabang football lam hin le khalam hin ani gela GP nom o ma hi le tu hi admission bol phat chat hi aji chu to hi sit hi limited hin koi tabang F4C lunglu na thano ma hi le to ken se ho chu aling pon fee structure hin term and condition ho admission pon cha pen sei tha lo hin silaya video a hi phone number ka hin pin cha hi het be nom ho che be nom ido be nom ho abon chake ya hi contact number thum khin pi a hi abon chake ya kido theo free structure abon chake ya na dei zo se na do thena ding wa phone number khin pi win address chu hi le SNGC school CI San Cycle Manipur a he chichu ga se hi in het be no ma hele azun e gi ai do theo he ti chu achai na dinga kahin se hin video sponsor jong hi pon no ngai lu na zala video share khin bora kahin do a kahin se hi in ji chun tu chan gya video hin video si chunga ke pa thu kan se in na cha te na naw te adinga de zo se in apha ki pesunga hi admission bol the he ti cha chai na pena kahin se he best of luck